Sanibona namhlanje ngicele ukuthi ake ngizame ukubheka ke le internet ekuthiwa uRain ukuthi isebenza kanjani. Wonke umuntu uyakwazi ukuyenza, okubalekile nje ukuthi ngaphambi kokuthi uqalo uyenze asizame ukuyicubungula ukuthi iphethe ini. Okay, mawungena ku-internet urain.co.za yilento ozoyibona ngasekuqaleni. Akubalekile lokhuya mawukuthi awuyimisele ngokuthenga ama-router ungakhathazeki nango-699 imali esifuna ukuthi sigxile kuyona namhlanje u-250 ngenyanga owukhokhayo mangabe ke uzosebenzisa i-internet. Akikuchaza ukuthi i-internet yaka-Rain iwu-250 nje yenyanga yonke, okay? Le esenekhadi lapha ebhalwe Rain 4G iyona le sizokhuluma ngayo. Uphinde ukwazi ukuthi kuyo leyo sim card uthenge-ke manje igigi elilodwa. Igigi u-50 rand. Ngizochaza ukuthi ingena kanjani igigi. Lokho okunye o-Rain o-699 angeke ngize ngokubheka. Kubalulekile ukuthi ubheke i-coverage yakho. Uyabona lapha leya map kukhona u-4G lapha phezulu coverage lapha mawubheka at the top left or kukhona ama-cycle awu-2 4G no 4G and 5G coverage o-blue o-dark. Lo blue o-light ukusho ukuthi leyo area iwu-4G. Le enye u-4G and 5G coverage ile e-dark blue. Niyabona kwi-map ukuthi kuhlukana kanjani. So uyahamba ke wena uyobheka indawo yakho wena ngokuthi wena uhlala kuphi nendawo. So ngiye esinathing lapha ngithi ngiyobheka esinathing ukuthi ngabe kukhona u-4G noma u-5G ngoba lokho kubalekile bangabe ukuthi uzo-order le sim card yaka-Rain. Fanele uzazi futhi ukuthi uyakwazi yini ukuthi udonse ngoba abantu abaningi bakwindawo ezingenayo ngisho no-4G, kakhulukazi indawo ezisemakhaya kakhulu, indawo ezingenayo i-coverage enhle, angeke uze usebenze uRain kwezinye indawo. Kodwa ke mina ngihlala endaweni yasemakhaya kodwa ayikho kude kakhulu, it's about 10 km from ePortshepstone. Matshise uyasebenza nje kahle u-4G wami, awunankinga. So ngiye Mbali, Groove, Ntuzuma. Okay, khona u-Rain uyasebenza ngoba bakhombisa izitrado ke laphayana. So engazi futhi u-5G into ekhulu ke laphaya. Okay, so asibheke enye ke futhi indawo ngaphandle nje kwaseNtuzuma. Okay, so kubalekile ke ukucheck lokho. Ungalingi nje uthenga uRain bese uya complain ukuthi hayi internet ayidonsi kumina ngoba manje awuzange uzoyicheck leya ndawo. Okay, enye into engayichazela ukuthi makubuhlophe kwesinye isikhathi sibuye ngadonsi, but angiqondi lapha Ntuzuma ukuthi ngabe akudonsi kanjani ngoba akona neze endaweni engabe iseceleni ingenazo ezinye izinto. Okay, asibheke enye indawo, ngibheka uThugelaferi manje. Engathi bekungafanele ngifake uThugelaferi ngoba ngazi ukuthi awutholakali ey'ndaweni zakhona. Okay. Okay, asifake enye indawo. Ngithatha nje noma iziphi indawo, akuzona indawo engihlala kuzona lezi, sithi Great Town. Le ngiyenzela ukuthi sibone ukuthi uRain ucheck kanjani i-coverage yakho. Awukakathengi lutho la, akakasayini ngisho up, yabo? Ku-Great Town Road eWilo uyabona ukuthi kuyilo blue lo olight okusho ukuthi u-4G khona osebenzayo ngoba kuwona lo ya dark blue. Uyakulula ukubona lo dark blue nalo munye u-4G o-light blue. So kusho ukuthi leya ndawo iwu-4G area. So mawusuthenge wena uthenga isim card ewu-4G hayi u-5. Asiye Soweto-ke manje, siye kude koGoli ey'ndaweni ezingazazi. Okay, asithembe ukuthi kuzoba isithombe esihlukile singafani nakwezinye indawo. Enye into bafuna ukuthi ufake
i-physical address, hhayi ukuthi uvele uthi Soweto noma thugela fere, ufanele ufake an actual address yokuthi wena uhlala kuphi. So uma uhlala inumber 5 Dube House, or umgwaqo wakho ne-house number bafuna lokho, ikona kuzokwazi ukuthi kukunikeze i-accurate bani. So Soweto kuVilekazi Street ku-5G ngoba ku-dark blue. Okay, so asize-ke manje ukuthi uthenga kanjani-ke i-internet yakho-ke manje. I-sim card kuphela le sim card ayifiki nalutho, kufika nje i-sim card nje iyona, uzoyikhipha wena uyifake kwi-device. Okay, sizophinde sibheke futhi ukuthi kubalulekile okunye ofanele ukwazi uma uzothenga u-rain ukuthi unayo yini i-device uzofaka kuyo le 4G sim card yakho. Okay, u-rain usebenza u-19 hours ngosuku, ube off u-5 hours ngosuku. Okay, so kusukela ngo-11 ebusuku uba ne-internet kuze kube u-6 ntambama une-internet low 19 hours unlimited akukhethiwe, bese kusukela ngo-6 kuya ngo-11 ebusuku i-off. Mangabe-ke unama off peak data lawo 50 gig per 50 rand per gig uyakwazi ukuthi uthenge yona-ke. Okay, asize laphaya-ke siyathenga manje u-250 per month rain internet. Ya uyaselecta khona, ngathi sengidluliwe into engiyichazayo. Okay, bese kubalulekile futhi kuye lapha kuma-rain recommended devices, ngoba uma usuthengile sim card kuyenzeka ukuthi uthenge, mina ngayithenga ngine-Huawei ngiphinde ngaba ne-Hisense, ayisebenzi kwi-Hisense bazalwane. Bhekani, fanele ukwazi ukuthi ayizusebenze bafonini amadala, kodwa akhona-ke bakutshela nawo ama-rain recommended devices ukuthi okay ama-device angakwazi ukuthatha, kuba khona ama-devices awo 4G, even ama-dongle akhona angawathathi ama-dongle. So kubalulekile ukuthi ube nefoni nje esemgangathweni noma i-device yakho if unawo, I think i-Wi-Fi router uyakwazi uphinde uyisebenzise, kodwa nakhona khona wo-3G 4G, so lawa amadala obviously, kodwa uyakwazi ukuyo-check-a lapha ukuthi iyiphi i-device i-compatible nelona yakho. Okay, so uyakwazi ukuyi-personalize i-sim card yakho. Ngizothi mina home 1 bese ngithi phinde kuthenge nje for isibonelo ungisethe ama-peak gig limit for a month, lawa azoba khona-ke between 6 and 11 ntambama, uyakwazi ukuyilimithela wena. Bese uya laphaya uyashopha-ke, uya-add-a kwi-cart, uyabona ubhasketi wami laphaya sewufakiwe-ke khona. Okay, sengithengile i-sim card yami, awukhokhi imali anything, awukhokhi lutho mangabe uthenge i-rain internet, kodwa uyadinga ukuthi ube nawo ama-card details wakho kuzodebithwa kuyona emva kwenyanga mangabe sewuyisebenzisile. So inyanga yonke uma uyisebenzisa u-rain awukhokhe lutho, uqala ngokusebenzisa i-airtime bese kuyakhokha. Okay, ningabaleki-ke kanzakwethu lisenidlile imali yaka-rain. Kodwa-ke I'm sure uyifake esimeni esingabe bikho right sokuthi uphinde unikezwe enye sim card, ngoba kahle kahle ngeke uzubaleke, ngoba ngendlela e-right engakhona i-internet yaka-rain uhlezi ubuya futhi ishibhile, ayikho enye option efana nayo. Okay, so uyakwazi ukuthemba. So la ngisuphasayizile-ke ngaphinde ngathi ukuthi ngifake-ke mhlambe ezinye izinto like ngithengile ama-sim card out isibonelo. So uma kuthiwa delivery ne-total ubona u-0 ungabi nankinga, uvele uproceed wena. Uma usuqeda usuya kwi-checkout-ke uya-add-a kwi-delivery address yakho, i-physical address yakho. Fanele uma bezodeliver wenze sure ukuthi unayo i-proof of residence, ngoba bazofike bayithathe. Unayo futhi i-ID yakho ngaso sonke isikhathi, ngoba bazoyiskena mase-deliver umuntu wakho uyayiskena mangabe uthenge khona la ku-website. Kodwa uma uthenge ka-take a lot uyakwazi ukufika la ma-documents wakho ngaphandle kokuthi yabo ube nawo. So uma ufuna ukuthi uzenzele wena uyakwazi ukuthenga i-sim card yakho yaka-rain ka-take a lot. So uma uzofaka ama-details ufake emva kokufaka i-address yakho, ngenza nje noma iyiphi i-address la
kodwa engifuna ukukhombisa ukuthi izongakuvumeli uma ukuthi ayiphiki up yona leyo physical address. So kufanele kube indawo kumuntu odelivayo iposa azokwazi ukuthi afike kuyona. Uma ukuthi uhlala endaweni ezisemakhaya noma endaweni ezingenamgwaqo, zama ukuthi mhlawumbe uthole umuntu ozokwazi ukuthi akuresivele, or ube sendaweni ngoba phela labantu bayafona vele ukuthi umuntu uyeza namhlanje, bayakutshela ukuthi iparcel iyeza. So fanele ukuthi ube khona kuleyo ndawo, mhlambe nihlangane kuleyo ndawo noma usebenzise i-office elithize noma ibhilidi elithize elisemphakathini wangakini ezokwazi ukuthi afike kulona. Okay, so uma ufaka noma i-address izongayithathi, kodwa-ke uma uqeda ukufaka i-delivery address uzobe usuya-ke ku-payment la uzofaka khona ikhadi lakho, ama-details, bese-ke bazodebhitha 10 kuphela kuleyo account yakho. Then emva kwalokho kuphele 2 days noma leyo 1 day, kuya ngokuthi ukuphi nendawo ifike-ke i-rain sim card yakho. Ngiyacela-ke ukuthi ni-subscribe nithande leli khasi ukuze nizophinde nibone futhi, noma nawe unombuzo uvumelekile ukubuza nanoma yini ukuze sizokwazi ukuthi siyichaze ngesiZulu.